Hai geng, hari ini kita nak review Shimano Beastmaster Kihada Rock Monster untuk lawan ikan besar di laut dalam. Tengok ring dia geng, Fuji ring frame SIC, bling-bling sampai mata pun tak boleh buka. Batang ni full solid blend dengan high power X technology. Tahan kilas, tak patah senang-senang walau kena tarik ikan besar. Tapak reel dia pun aluminium alloy double knot. Memang stable dan padu cantik geng. Grip depan dia ada anti slip warp. Bila lawan ikan panjang pun tak licin tangan. Harga dia 3,900. Siapa yang cari rod untuk Kihada, tuna atau tenggiri monster, boleh terus hubung kita sekarang. Jom, let's catch the monster.